Nambalinge gomo dele tanda gomo jusu tukpa rishara gomo dele yun sama debun sambo yin berewa yo nganzo eta debun sambo yin tanda nga dele ya tingri da shizilan shechi nye diya tangi chikni tanda ngoni chikni ba ane kanchim sajin namba nina tabu ruda salan jurse She is a need to see how much she opposition. Tama nilana she sada dolun jusu selado. So tatange anzo shechi tatange nga nani chik time ba. Ngone samba kiuche chuma so tanda yango ni chik time ba. Ati tanyandong tange jabu kache nidong chi thongso tunzo ya che ma she jidanga kasan tambo ngotsuri to ala ndesia putatu mdo kiuche mdo nga konda ni ma ku sano ta konzo puchunjo tunzo tatende kange chundu ga soso kala ta relate la ora soso cha ta pentro ni chon hyo da ta soso kasi inde chuna karchu soso pugu tunzo ne chuna karchu so pugu tunzo la no soso hyo na karchu re samme ya the yimbara the chiche ane bigele pugu ta tulun jo ta ta khomba tange ye dinaro ladwa ya khomba da sayin da chinda chama ane nyana na ye dol jo so lagdwa te kone semla popo hyo jindo ane ta diche ane tang ye gar ngaran sengyu kartes nasra ani ngara ngando mambo chila the gre sangdra docha chidi shi je kange dinde ji thebe kasliara dowi khang sumne ani delia kashi saja kashi ni nimanga tru motatani yungu satene khatu yungudwa ta tno dinde mambo ji thong yumbe kasla ngara jongone senlia poa ke gwa chire shara sembalia chi klelo ro cha konzo yo a nga piripinda tunzo yo a pegile ro ba chingin du a same chi sembana legitu yene ta samo shembaji tamira nga chilo le ya tanda kande ne dang kande cha de so ha go ro nga ju chama ha go ro ani ta nga jo ge dange jabola ge tanda te lasra nga jo phenalo ne jang ge pe mo du sra peta ge pe mo du sra nga jo chuga chulu 저게 대야게 다 뒤서도 민두스라 아니 언던데 지송난 들아 땡고네레샤 장동아 다 가산로지나 오네 나당오네 하르상송 고조 용단도 좋다 고조게 가게 니마 된지 사자들 대두고 말아 강에 가세요 이게 비길라 대제로 빠지제네 아니 코란도 강에는 냐뇨 시제네 미치 효문 무기 로바시 등에 되는 망보지 통스라 생근원에 대선스라 땅안도 치로니 답변나 안도 단다 nga yang karchi sense na tanda chandoni imbe pomoji게 jami ko mutin ninja jalas nganona gonda tin ninja jasans yende jashara ani ngazo chongla mo ge chichu laki ge tinisho tatende rawjin ma bo jige hendupen bo jade gi do chomba kasa kane chomba chunchun do so ta kasi yeme de na jene leum do one semba dini jik gazo je jo a ya bo pe che sa one console ya dis yirang le ya jo sem dini ende ro chilesra
지당아 변화를 저지 개체시사스 문도 예배나 디토리아 보문도 라다 되서 아니 디지리 아마 개체시 대화시인도 걸랑가 지엠도 네방한 저로가 제이나 제사 코람도 자미도 저 지단이 지로니 로발랭 조금에 란라도아 아니 nga karlani toslana tanate nganzo tanda tusolia strachoka chulu kala kije nganzo phazo ngone cholenshi dia ngone chosu mindu sangyora jitan shibna ngara sem dini chambuji ki yabina misya tsra ji shori da sholu da soso lungba la tes tseko yoyure kayo mare mi jotang re ra yine ya ta tikhal kije ne bat kora dandage netang dende cha goya se medu sangyo ra da dawina nganzo ta dwale hindu jo nyamru she dende chi gora de choga chulu loga maje je chama nyamru chi je ne ani nganzo ji hindu jo ai na da dun sen nyan ju kar chi gona jena ya po do sangyo ra onde nganzo go ji koka je yin san je koka de sim je nganzo nyamzon she je nyamle je ne ya po yo sa re sam do de ngarange sanzo chi yin ra 지단이 가사니 ngarangi nyi tu ta nyi tende ye chang inji thoni ma tanda deshi ji jada choga kasa kane doza chidi she chen ropa che ga yung ding tende do atun so ma inji thoni deshi ji jada la nyi tende chungsura nga jidan tu so sebina chen la zo chogre ine ta tati tholia kaneda chi chewe na chi kaneda chi so ko na jidan nga tanda ki khasang ki nyi tu so ta nyintu je sewalia pigi ne nyintu so rugowa ruwalia alenga khonzo pigi taga no re segira nga susu gyumya chagdura ni ma huya do ta tel chang sano khoding edende susu ngara na phajo de sachale ya je ne sano kho hyo do da dende sonza nga cheto ma so thanda pato tandange nyintu kashi je ma ru ani so kashi chile ya tanda nganzo voice over laura chetan inji thoni ma deshi jagore lawana chi chanzo lawana chi jayor ba aya pochumina konda ani tanga tanda te ngarang so chamara shoot jasra ani tanda koka de simchera ani chantun shia de nene gochu thuna kande dus chi shwaira la so tuchena. Since the Tibet earthquake, Tibetans from all across the 3 regions of Tibet are voluntarily contributing food, clothing, bedding, household products, and sending over to the earthquake areas like Tingre, Shikatse, and Latse. The earthquake happened on the 7th of January around 9 a.m. Tibet time. Newspaper reporters say 7.1 scale earthquake killed more than 126 people, injured over 300, and left thousands of houses destroyed. Even before the Chinese government response came to the affected areas, Tibetans from Lhasa Kam and other areas responded with food and medical provisions. This immediate response from fellow Tibetans in other regions is one heartwarming highlight of this otherwise tragic natural calamity. Even as I share this video of Tibetan packing food, clothes, and other necessities onto trucks and taking them over to the affected area, thousands others are getting ready for these areas all over Tibet. This is the power of solidarity and unity among our people inside Tibet under the Chinese occupation. China is blocking any aid from outside. I learned that Tibetans inside Tibet have been instructed not to talk to people outside the country about the earthquake. China usually restricts any relation outside Tibet. That's how they try to maintain the control over Tibet. The blocking of monks was painful for the survivors because in Buddhist tradition, prayers and rituals are conducted at the end of each week for the first 7 weeks after a person's death.
Since the Chinese authorities have restricted access to the earthquake-affected areas in Tibet, over 60,000 people have been displaced. Survivors are distressed by the ban, as monks traditionally perform vital rituals for the deceased in the week following a death in the affected area. Number let's to my cousin. Dine ya tanda nguma ki chente jenye yona chulo sha gabe chonso sesa enala ya bugu shi che abati la the restriction, the Tibetans are continuing helping, knowing consequences can be faced. bugu chunju dinde la shi ani ya chembo la shi du de inele abati be da tanda shi ja menjo na dinde chena dini chena zu tanda nguma ki chente jebje yonye number lenje chamo loge lamsa ani lo mate che di totu tende che chonsu re che geji yagu chiro na ani tande ki kimsan te dang yang agu ya tende risha ani kina zu gangulo dine langar shendi ke kwa yonye nambalen je changmo loge chig roku chi so thuro che ngon pe yagu yosere ani darin da shin na panta missing ko chesu mo kyo de yo ba ani kyam mo lo ka nga che de yo ba de ji yendu shoji la kanga chetu so je ni ropa ye se wa da ki ne ko so ni ni ngaro jo da ti pa chimbo ma ji yo le ma ri da men na yo sa sa ti sai ye da na gombo changa che ye ji bi cha yi ya da so de ni gombo da ta je ye lu ge tong da ji cha cha na. Chinese officials in Tibet are now stopping Tibetans from other regions of Tibet from going to the earthquake-affected areas. Food and medical support are strained on the roadside now. My deepest condolences to the victims of earthquake and prayers to the deceased. Tibet will be free one day. Arwo hamala yu ze gongla ra jong yalong zongbu jejin longlong dan ba bi seden kha ra wi jonglan chochen ne bi panda na ba la chen na ba kham zong da derin kha song yin na xie ma gu ba xiam ja ba na yin ngar chon to gong ge sa cha xie ga zai jing a kong den re ge sa ke la san yong ge nen zhe yong ni nga chon mo mo bi che su kho ba ma che mo ma bo la gan ga yu bi gan de la de ni ngar chon do win kham song ge panda yang ge ga jing la den ni nga rang ni ge de ni xia ge zhe je de nga rong cho ge de ni nda ta ge hlop chin ge hlop ma tong de ni kham bi po mo ta xi chu zhe ngi ga ge ni chi xi de ni da ni ma ting a ba re 시럽 최선이 긴리 사용기 너견 대비 유응어라 망고 지송주타 세크소 진동제 민주비 주둔한 소탕 개경도 나와 남남도 차르신배 근데서 통마죠 동로 새로지기 돈감 손상 어떤바 가로지기 잔동선 사타르 뭐지 용게 이니 안게 나랑 저 롱롱 그 반dio 공예 야 조보 남바서 그 감성 나만 이제 공카서 저 이제 아니 리베 자시 감사님 게 종아연 조이 그게 계속 이제 편에 그들이서 자저 이제 감사가 하사람친 본배기 갑주대 유교 상제 당무제 송강기 정부 춘주지 아니 렌게가 잡죠 남당 아래 사사 중주제죠 문제 치주한 주유스 아니 대리 시기지 빙리 산염 내주가데 나사 종교 능밀가데 체면 현대 제가가 전년이 지카티가 따땅르종데 상국의 노티츠 Since the Chinese authorities have restricted access to the earthquake-affected areas in Tibet, over 60,000 people have been displaced. Survivors are distressed by the ban, as monks traditionally perform vital rituals for the deceased in the week following a death in the affected area.